hanyuma kotsa ikigori ca papa kwari ukugishira ku mashiga bakagitarira kikama gitukura. Ibizacu nuguvumbaguza ahahiye ugahungura, ahahiye ugahungura. Umuntu aza kubita umugore uzagenze gute? Niba atari abadayimoni babinjiyemo wo kubita umugore. Ubundi bibiri yavuga mu itangiriro nguyu ngo nakara ko mu mara yanje ngo nigufa ryo mu magifwa ngo azitwa umugore kuko yakuwe. No rero bigarure rero utekereze neza. Gukubita umugore egari gukubita iki? Egari gufata imbugita hanyuma ugafata hano kunda yawe ugasatura ugakuramo amara yawe ukayashira ku meza ugahita ufata inkoni ugatangira gukubita. Egari gufata imbugita ugahita ugiye gutya ugakuraho inyama zose ziri ku murundi ugafata igufa ryawe ugashira ku meza ugafata indembo ugatangira gukubita. Ukubita umugore n'ukwigirira nabi, ukubita umugore n'ukwikubita. Kandi kugambana pastor, kugambana ni iki? Kugambana ni ukuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Ko kugambana. Donc bamenye ko Ntagawa yibye Burundi, kigiye wakabwiye Ntagawa ngo wayibye, ugahita uja kubwira Pastor Kefa ngo Ntagawa zayibe. Kandi iyo umuntu avuze ukuri kure yaho gukenewe, ni nguko njewe no bandwaye, hanyuma grand frère Mitera kamperekeza n'umurwaza, twagera kwa pilote ari docteur, akambaza uko ngwaye, yumva indwara mfite ari yo kubagwa, agahita avuga ngo umugwayi nasoke, hanyuma umurwaza aze mubage mu cimboce, kugira ngo bombi batahe barwaye. Amazere umuntu azagira imyaka 20 muri Kenya avuye mu makanisa 20. Ugatekereza ngo umuntu niwe muzima kuruta ahantu hose yagiye ava, iwe yagiye abantu bose yarabagaye asigare we ntungane wenyine. Bwana sifeza mutamukiza karamwizo karama azayiba igitenge cy'umudama akakigurisha ngo akanyanga ngo ni mukiza. Uzobazukizwe. Zone kuja kurugero rwo gukiza abana. Kurakira umunsi utaro. Uzwa abantu baducira imifreje y'imisi tuzokiriraho. Ariko Imana ibinyuranye mu izina rya Yesu ugikwize igihe abantu badatekereza. Mugabuma! Sama ha! Amaraso ya Yesu ni imbaraga zituma Kristo atava muri twe kandi natwe tutava muri we. Amaraso ya Yesu. Imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo. Atuinyu Igitabo cya Mariko, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20. Wenda simpasome hose ariko ngusabe nugere muhira wenda wasome hose. Mikrofone barihezi ngufu nyinshi kabisa. Niho sawa. Mariko ibice 5 umurongo wa 5, dusome imirongo mikeya ariko nugwera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu c'Abanyagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamuboheshaga ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Amen. Haleluya. Turashima Imana kongera kubana namwe muri aya materaniro. Umushumba Kefa Imana umugisha, Revera Imana imuheze umugisha, abashumba bose Imana ibaheze umugisha, abanyetorero Imana ibaheze umugisha, umushitsi Imana iguheze umugisha mwinshi cyane. Twishimiye kubamenya no kumenyana namwe n'umugisha cyane. Ndasoza nshimira Imana ko bavandimwe 7 ndetse no kwizera inshuti zanje ndi Rwanda kenshi, mba ndi mu mazu yabo, mba ndi aho bateraniye tukabana. Imana baheze umugisha mwinshi, turabishimiye cyane. Ndashima nanone kubona abavandimwe hano bazanye barimo pilote hamwe na president hariya. Imana bahezagire cyane. Amen. Haleluya. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwanya muto wishoboka ko twabaye hano kandi twaganiriye umwanya munini. Umushitsi rero yagize neza kugira ngo aze tuganirize. Nagira ngo njewe mfata umwanya mutoya hanyuma tuje no muri gahunda z'igitaramo. Ariko ijambo twahawe riravuga ngo imbaraga za Yesu hejuru y'abadayimoni, imbaraga za Kristo hejuru y'imbaraga z'abadayimoni. Amen. Haleluya. Imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abadayimoni.
mbere nuko tuganirira ijambo turakora analyse gatoya hejuru y'iki cyanditswe twasomye. Hari ijambo natekereje kare hejuru y'imbaraga z'ijambo, la puissance de la parole cyangwa the power of the word, imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo nazo ntekereza kare kimana kuvuka ntazina nari mfite, nari ndi umuntu gusuraho ariko ntazina nari mfite. Maze kuvuka rero papa na mama ndetse n'abandi bari bahari bari baravutse mbere yanje, birashoboka ko aribo bampaye iryo zina. Bishobora ko ari ababyeyi cyangwa ari na ba data wacu na ba mushenge aribo bampaye izina rya Ntagawa. Izina ryitwa Ntagawa ryamfasheho ku buryo noba mpari cyangwa ndahari umuntu wese wahamagara ngo Ntagawa pita numva ko hamagaye umubiri wanje n'ubwongo njewe wese pita nitaba nti wo ntandukanya njewe n'izina ryanje. Zo ni imbaraga z'ijambo kugeza nubwo nzaba narapfuye igiti twita ngo n'umusaraba bazawandika izina rya Ntagawa, kuvuga ngo mpari ndahari izina Ntagawa nanje ntiwo ntandukanye. Zo ni imbaraga z'ijambo. Cya kabiri nazo ntekereza twebwe twagiraga inka y'ikirayi, grand frère arayizi hari ya Mitera. Iyo nka y'ikirayi yakamwaga amata y'umweru kandi n'izanyu zose niko zari zimeze. Hanyuma iyo bamaze gukama amata y'umweru yanka y'umukara bafataga ya mata bakayashira mu kajerekani, yagere mu rugo mama agahita yagabura, amwe akahita yashira muri shopu andi agahita yashira muri caguwa. Amwe akavuga ati aya mata nayaso, aya ngaya n'ay'abana, aya papa agahita aryoha kurusha yacu kandi yakamwa umuntu umwe kandi yakamwa inka imwe. Ukumva habe nubwo papa yonywa akagusigira ayo yagusigiye araruta ko wonywa yayandi nyoko yaguhaye kandi yose ari inka imwe yakamwa umuntu umwe. Kubera iki? Mama yavuze ijambo kuri ya mata, aravuga ngo aya mata nayaso, ahita henda cyane, ayandi ahita aja muri caguwa. Imbaraga z'ijambo. Halo! Imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo. Tugirira Imana gutya. Niba rero abantu basanzwe barimo ba mama, barimo ba data, baravuze ijambo rigakomera ku buzima bwacu, uratekereza iki hejuru y'ijambo ry'Imana ku buzima bwacu? Hari indi mifano ibintu natekereje hejuru y'ubugari, umutsima, kawunga cyangwa gatimba. Ifu ni imwe, ibigori ni bimwe, umuntu wabihuye n'umwe, babijabitse mu kijabikiro kimwe, barabijabura barabihura. Hanyuma mama acumba mu isafuriya imwe, aje guhakura ahita hakura mu masahani abiri, imwe yiba kuri pfundikiye n'indi y'umurangara. Umutsima umwe wacumbwa n'umuntu umwe mu isafuriya imwe waritswe mu nkwi zimwe zacanye, kubera ko mama yavuze ngo uyu mutsima ni uwa mama, uyu mutsima ni uwa papa, uwundi mutsima uba uw'abana. Umwe bawupfundikiza isafuriya bacumbiyemo, uwundi bawupfundikiza umutemeri wayo. Umwana nubwo umutsima wiwe utariweho kandi ari muzima, yo kwifuza ko basangira na papa, kandi bidashobotse yo kwihangana ntaryowe, akihangana papa akamusigira akaryowa papa kubera ni uryoshe kubera ijambo mama yawuvuzeho. Imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo. Ibigori basaruye mu murima umwe, mama yo yabicaga yarabizanaga. Hari ibigori bimwe byitwa ngo ni menyo ya shangwe, zabaga ari ibitarutaru. Hanyuma akaba n'ibindi bizariweho n'ibyiyoni n'izindi n'inyoni. Hanyuma iyo byageraga mu rugo, mama yahitaga atora bimwe bishoje kwa revera kwa mudagiri n'akanyamararo nakajabika, ibindi bisigaye agahita bitora bitariweho kandi bitari menyo ya shangwe, agahita byitirira muzehe. Ibindi bisigaye natwe tukiyaranje tugatora. Hanyuma kose ikigori ca papa kwari ukugishira ku mashiga bakagitarira kama gitukura. Ibizacu n'uguvumbaguza, ahahiye ugahungura, ahahiye ugahungura. Ahahiye mugahungura. Ikigori ca muzehe cyabaga kiryoshe kurusha ibyanyu. Habe nubwo bobihindura, ico bari bakwitiriye bakagiheza papa, ico bari bitiriye papa bakakiguheza, icawe nico gihora hasi kuruta ico bahaye umuvyeyi. Imbaraga z'ijambo. Ntabwo duhari kubera ko ubundi twebwe k'abana b'Imana turi ibigori byatorewe Imana isumba byose, turi ku ruhande, turasa neza, turiho amavuta abisi bifuza umwanya n'umwanya.
kubera iki turi abana batorewe Imana isumba byose twerejwe Imana isumba byose tumetakaswa kwa damu ya Yesu vanwe yabivuze ari ijambo yavuze ryamfashe yavuze ngo amaraso ya Yesu ngo niyo atuma Kristo akomeza kuba muri twe kandi ngo niyo atuma natwe tuguma muri Kristo amaraso ya Yesu ni imbaraga zituma Kristo atava muri twe kandi natwe tutava muri we amaraso ya Yesu imbaraga z'ijambo atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro ubwiye byahinduka we ntibimukoraho Yesu n'umukozi umuhanga Yesu arakora ushaka ibyo ushaka imewe nawe Yesu arakora Bibiliya yisomye mu itangiriro iravuga ngo isi ngo nta shusho yari ifite la terre était informe yari nta shusho ngo yari ifite ariko Imana ivuga ijambo rimwe isigira ishusho Imana ivuga ijambo rimwe ku buzima bwawe ibidafite ishusho uzambara ishusho muri uno mugoroba mu izina rya Yesu sama farao isi nta shusho ariko ijambo ry'Imana ryayihaye forme rirayitaya neza Imana iheze ishusho ibintu byawe muri uno mugoroba mu izina rya Yesu twasoma ijambo ry'Imana dusoza yavuze ngo nuko Yesu ngo yambuka ngo agana mu gihugu cy'Abanyagadaleni nagira ngo nkwifurize muri uno mugoroba Imana yambuka igana mu byawe yariko Yesu yambuka ngo asanga umuntu wari urwaye umuntu wari umaze igihe kirekire Satani n'abadayimoni baramuhanzeho Yesu ngo yambuka agana hwari Imana yambuke igane mu byawe bidatunganye ibitunganye mu izina rya Yesu ngo Yesu arahambuka ngo asanga umuntu wari urwaye abadayimoni hari ibintu nanditse twicaranye na pasiteri nk'abingaye hanyuma duhita dusoza tuvuga hejuru imbaraga z'Imana hejuru y'abadayimoni icambere Bibiliya yavuze ngo Yesu ngo yamusanze ngo yibera mu mva kimenyetso cyambere cy'umuntu urwaye abadayimoni azava mu bantu bazima akaja mu bantu bapfuye Bibiliya yavuze ngo yari yaravuye ngo mu bantu ngo aje kwibera mu mva ni mu bucafu mu mva ni mu mwanda mu mva nta muntu waza bavuga nayo mu mva nta ntwererano iziva mu mva umuntu wagwaye abadayimoni Bibiliya yavuze ngo yari yaravuye mu bantu ngo aje kwibera mu mva umuntu wagwaye abadayimoni ni gututekereza ko umuntu ashobora kuva mu banyakuri ngo aje mu banyakinyoma ngo yari yaravuye mu banyakuri yari afite ubwenge bwatokoye yari yibera mu bucafu yari umunyabucafu mu bitekerezo yari umunyabucafu mu birebere yari umunyabucafu mu mafaranga ye yari yuzuye umwanda amafaranga ye yari amanyibano yari yaravuye mu banyakuri yari yaravuye mu byiza aja mu bibi umuntu wa mbere Satani yahanzeho azava mu byiza akajya mu bibi amen ngo yari yaravuye ngo aje kwibera mu mva twara kanalize gato ya kuri iri jambo yavuye mu bantu aja mu mva yavuye mu bantu bafite ubuzima aja mu bantu badafite ubuzima abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho ni gute umuntu ava muri Kristo akaja kwiyungana abandi unabadayimoni Imana ibahungishe mu izina rya Yesu icambere ngo yari yaravuye mu bantu bazima ngo aja kwibera mu irimbi hari abantu benshi bari mu marimbi hari abantu benshi bari mu marimbi bafite amatabi menshi imibiri yabo ntimeze neza cakabiri Bibiliya yavuze ngo uwo muntu werera ngo baboheshaga ngo iminyururu amaguru n'amaboko ngo nta muntu n'umwe wari ukimushobora umuntu waye abadayimoni azananirana kananira famiye kananira abanyirasenge akananira ikanisa akananira leta bakamufungira hano gacha bakamufungira hariya bakakubita ntiyumve bagapi ngo yananiranye umuntu waye abadayimoni azananirana kananira abapasteri kananira sebukwe kananira umugabo kananira umugore kananira abana kanira ngo arananirana akananirana tazashoka twaye abadayimoni tazashoka azaja mu ikorari tashoka ndamushira muri babakina mama akananirana ahantu hose azamananirana yewe wewe nta muntu numwe muzamuhuza oya yarananiranya abadayimoni bamuhanzeho
Amen. Bwana sifiwe. Cya gatatu, Bibiliya yavuze ngo iyo minyururu ngo bamuboheshaga ngo yarayituraguritsaga ngo hanyuma ngo akayifata ngo n'amabuye ngo gatangira kuyikebesha. Icya gatatu, umuntu urwaye amadayimoni azayigirira nabi. Azayigirira nabi. Azayigirira nabi. None se utekereza gute Pastor Kefa? Niba yarikebeshaga amabuye n'iminyururu akava amaraso yari kwavamo n'ayandi. Umuntu wese urwaye abadayimoni azayigirira nabi. Ejo unatekereje ikintu kimwe navuga se umuntu aza kubita umugore uzagenze gute? Niba atari abadayimoni babinjiyemo wo kubita umugore. Ubundi Bibiliya avuga mu itangiriro nguyu ngo nakara ko mu mara yanje ngo nigufa ryo mu magufwa ngo azitwa umugore kuko yakuwe. None rero bigarure rero utekereze neza. Gukubita umugore egari gukubita iki? Egari gufata imbugita hanyuma ugafata hano kunda yawe ugasatura ugakuramwe amara yawe ukayashira ku meza ugahita ufata inkoni ugatangira gukubita. Egari gufata imbugita ugahita ugiye gutya ugakuraho inyama zose ziri ku murundi ugafata igufa ryawe ugashira ku meza ugafata indembo ugatangira gukubita. Ukubita umugore ni ukwigirira nabi. Ukubita umugore ni ukwikubita. Sama halo ngo yigiriraga nabi. Utekereze gute umuntu ukubita umugore wewe? Utekereze gute umuntu wo kubita pasiteri wiwe? Umuntu atagwaye abadayimoni wo kubita pasiteri gute? Wo kwicara ahantu ku gatorero ukagamba pasiteri wawe utagwaye abadayimoni utekereza gute? Kandi kugambana pastor, kugambana ni iki? Kugambana ni ukuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Ko kugambana. Donc bamenye ko Ntagawa yibye Burundi, kigiye wakabwiye Ntagawa ngo wayibye, ugahita uja kubwira Pastor Kefa ngo Ntagawa zayibe. Kandi iyo umuntu avuze ukuri kure yaho gukenewe, ni nguko njewe no bandwaye, hanyuma grand frère mitera kamperekeza n'umurwaza, twagera kwa pilote ari docteur, akambaza uko ngwaye, yumva indwara mfite ari yo kubagwa, agahita avuga ngo umugwayi nasoke, hanyuma umurwaza aze mubage mu cimboce, kugira ngo bombi batahe barwaye. Kuvuga ukuri kure yaho gukenewe. Kuvuga ukuri kure yaho gukenewe ni ukubaga umurwaya hari kugira ngo bombi bataye kuri brancard. Nubona umuntu aje kukugambira mugenzi wawe aza kukubwiye ngo itegure ngukorere operation chirurgicale nubwo utarwaye ngiye kukurwaza kugira ngo murware mwembi hanyuma untize uwo mutima ngugire kamoruge gatoya muryamishe mwice muri wowe hanyuma ugenda n'intumbi. Iko kugambana. Umukozi umuhaga Yesu arakora byushaka ibyushaka imewe na Yesu arakora ngo yigiriraga nabi. Abantu bazabigirira nabi kweri kaza. Amen. Bwana sifiwe sana. Ikindi shaka na Bibiliya yavuze ngo yahoraga azerera ngo agenda ku misozi ngo kandi asakuza cyane. Ubundi kuvuga no gusakuza biratandukanye. Kuvuga no gusakuza ni ibintu bibiri. Kuvuga no kuvuga ikintu gisobanutse. Gusakuza no kuvuga ikintu cyozana kerere mu mutima w'uwo wabwiye. Gusakuza ni ikintu wovuga kikazana polemique hagati yabo wabwiye. Ngo yahoraga agenda azerera. Utekereza gute? Umuntu yoba muri Kenya imyaka 5 yaragiye mu makanisa 5 ugatekereza gute? Azazerera iwe ngo ni hano ngo nta kintu gihari ngo pastor wabo ntaho akajari ngo hari ntaho amazerera. Umuntu azagira imyaka 20 muri Kenya avuye mu makanisa 20 ugatekereza ngo umuntu niwe muzima kuruta ahantu hose yagiye ava iwe yagiye abantu bose yarabagaye asigare we ntungane wenyine. Amen. Bwana sifesa. Jewe twahuye n'umuhungu mwarambuye ngo yitwa Mukiza. None ndamaze ko witwa Mukiza kandi nkamba mbona nawe utari nikijije. Ahubwo wo kwitwa Mukizwa ahubwo wo kuvuga ngo witwa bita Mukiza. Witwa Mukizwa ahubwo. Bwana sifesa. Mtazama Mukiza karamwizoga karama azayiba igitenge cy'umudamu akakigurisha ngo akanyanga ngo ni Mukiza. Uzobanza ukizwe. Zone kuja ku rugero rwo gukiza abandi. Ngo yarazereraga.
abantu bazerera akabare none akava muri aka akaje muri aka akava muri aka akaje muri aka yarazerereye abadayimoni bamuhanzeho. Amen. Kine nasomye yavuze ngo Yesu ngo aganya hwari ngo yaramubajije ngo se bimeze bite, ngo aramubwira ngo mwana w'Imana ngo tubigendane mute, ngo urashaka kunturuza igihe kitaragera. Ikindi cya gatanu kiranga umuntu gwa abadayimoni azayanga umuzaniye agakiza, azayanga umuntu umugira inama. Yesu yaraje kugira ngo yirukwane ibibi mu mutima we, ariko uzutekaza gutu umuntu nk'inzoga akagera ubwo base waba baza kumugenderera akabwira umugore ngo ntavuge ko hari abantu baje bamuzaniye umuti karahunga ibitaro ngo akomeze agira ingwara yiwe kwigirira nabi. Umuntu gwa abadayimoni soza Bibiliya yavuze cya gatandatu ngo Yesu yaramaje ngo se ngo witwande, ngo aramubwira ngo nitwa ingabo ngo kuko turi benshi cyane. Icya gatandatu tazagenda wenyine abarimwo benshi cyane. Kele no bakeshe no ndanavuga ngo se mwana ngo uzugenda wenyine muri Bibiliya byari uwo muntu ngo yagendaga wenyine ngo yari yuzuye imbaraga z'abadayimoni yabaga arimwo benshi cyane. Mvuge ngo amen. Bwana sifiwe sana. Witwandi ati nitwa ingabo kuko turi benshi cyane. Umuntu gwa abadayimoni aba mwizindi imbaraga zimukoreramo adashobora kugirira control, adashobora gutegeka. Zizazimuhamagara kwiba ninjoro akiba, zizazimuhamagara kwiba akiba, zizazimuhamagara gukubita mama wiwe akamukubita, zizazimuhamagara gutuka se wabaga mutuka, zizazimuhamagarira gukora ikibi. Kubera iki? Hari imbaraga za domination zinje mu buzima bwiwe, Icyanyuma cyamuranze Bibiliya yavuze ngo Yesu ngo amukuramo abadayimoni, ngo aho hari ngo ingurube zigera ku 2,000, ngo abadayimoni binjemo ngo zicunshumukira ku gacuri zose ngo ziroha mu kiyaga. Ikintu cyanyuma kiza kiranga umuntu wa abadayimoni azateza ubukene umuryango, ateza ubukene azamwe inzoga hano agasigarwanye kandi ntiyishura, mukaza kuvuza uwo yakubise mukishura n'ideni, agahunga hano mukamufungira hariya mukaza kumusura mugapanga famille ukuntu bazoza bamugemurira, kandi kugemura kubujya ntibiwe no kurira mu nzu. Iyo musohoye ibyo kurya bishaka ko bihenda cyane, ateza ubukene. Abadayimoni bazabinjira mu buzima bw'umuntu bagatera akajagari mu muryango, mukamusengera mukavuza mukajana hariya agakubita, bakamufungira hariya agatezo akarwana hariya muri kare akabare, agafata umuntu ku ngufu agakubitwa, mugafunguza ikanisa rigasura ito abantu igihugu kigasura, bene wabo mu karere bakamuzanira amafaranga bakamugendera, ariko bikanga yahanzwe n'abadayimoni. Ariko Bibiliya yavuze gute imbaraga za Yesu hejuru y'abadayimoni? Nubwo ibyo byose ngo yari abifite, Yesu ngo aganaho yarari. Yesu agane muri abo bene wanyu bameze gutyo mu izina rya Yesu. Yesu ngo arahanyura ngo hagere, ngo aravuga ngo dayimoni musoke mu izina rya Yesu. Imbaraga za Yesu nubwo yari yanameranye, nubwo yegereraga nabi, nubwo yatezaga ubukene, Bibiliya yavuze ngo Yesu ngo agana hwari. Yesu agana hwari. Yesu agane mu byawe, Yesu agane ku mugabo wawe, Yesu agane ku mugore wawe, Yesu agane ku mwana wawe, Yesu ngo aganayo. Ako Yesu nasiri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa maneno ya dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha Yesu hageze ibintu yamukoreye. Bibiliya yavuze ngo abungeri bari baraho ngo barazamutse bose ngo bahamagara abantu bose bari mu mudugudu, ngo bagarutse ngo basanga ikintu cya mbere Yesu ngo yaramwicaje. Yesu yageze mu buzima bw'umuntu aza kwicaza ugatuza ugategera ukaja ku birenge bya Yesu, ngo aricara ku birenge bya Yesu. Yesu atangira kumwigisha. Umurimo wa Kristo no kwigisha abantu.
kwigisha discipline, kwigisha kuba, kwigisha urukundo, ngo araza icare ku birenge bya Yesu. Tambe Yesu ngo yatumye atuza abantu bose barwaye, abantu bose bahanzweho n'indayimoni. Iyo Yesu yageze mu buzima bwabo baratuza. Abanywa ibiyobyabwenge by'igihe kirekire biza bivamwa ako kanya. Ushize twaganira no gatatu nariko mbabwira umuntu wari urwaye imyaka 30 n'ingahe n'umunani, ngo yari ku kidendezi kandi ngo hari uburiri gwahoraga bumuhetse, ategereje ko umumarayika azakinduza mu kidendezi rimwe na rimwe, hanyuma akabona umuntu umukura kuri cya gitanda akamutereramo. Imyaka 38 irashira. Yesu ngo ahageze amubaza ikibazo afite, atangira kumusobanurira, aramubwira ati dore njyamye hano ku gitanda imyaka 38. Icya kabiri ikidendezi kizatsihinduriza rimwe na rimwe, ariko njewe singira umuntu uzunkura hano kugira ngo antereremo. Umuntu yari kwaganiriza ninde? Yari kwaganiriza na Yesu. Icya mbere uruta ikidendezi. Icya kabiri abamarayika baza guhinduza ikidendezi rimwe na rimwe bari abahungu biwe, niwe waboherezaga. Icya gatatu yari kumubwira ngo hari ikibazo cy'abantu, aramubwira yari kwaganiriza perezida w'abantu, yari yamugezeho. Yesu yarutaga ikidendezi kuko niwe kidendezi cyihindurije rimwe na rimwe iteka ryose. Icya kabiri abamarayika bazaga niwe waboherezaga. Icya gatatu niwe ari perezida w'abantu. Atangira kumusobanurira, aramubwira atoya ugize iminsi ujyanye ku gitanda, iki gitanda kimaze iminsi kiguheka, uyu munsi uragiheka. Umaze iminsi igitanda kiguheka, ariko umurimo wanje ni ukugira ngo mpindure ibintu bimaze iminsi biguheka, uyu munsi urabiheka. Uyu munsi mu izina rya Yesu kurakagata ibintu bimaze iminsi biguheka ubiheke mu izina rya Yesu. Kintu cyabaye cya kabiri, umuntu ugwaye imyaka 38 uratekereza ko yokira ako kanya agahita yikorera igitanda cye? Bagombaga kumuheza umuneke n'agakoma bakamwondora buke kugeza agize imbaraga. Ariko Yesu yageze aho ngaho tibisaba kawunga n'umuneke, bisaba we uko ari wo mutsima waje umanutse uhagije iteka ryose. Yaramubwiye ati wowe ngiye kuguheza imbaraga nk'iz'umuntu uri mu gipupu wari imyaka 38 atarwaye, ugiye kwikorera kino gitanda yamakirengeza yamashiramo agira ucyaragenda. Manukuza ondi we mutima umenetse nkwiye kurari bawe. Shize gitanda gucya ku mugongo aragiye. Wagere sasa muhana hari ikibazo cyabaye. Baramubwira ati papa ko wikoreye umusitari wo kwikorera. Undi kwisabato ntibyemewe kwikorera. Aramubwira ati se perezida w'isabato niwe wambwiye ngo nikorere. Mwebwe isabato nkuru twahuye nayo, none ko muratekereza ngo ngire gute? Kurakira umunsi utaro uziko abantu baducira imifreje y'imisi tuzokiriraho, ariko Imana ibinyuranye mu izina rya Yesu ugikwize igihe abantu badatekereza. Nasonye amakuru y'abagabo batatu ngo batawe mu muriro, ngo batereramo, ngo bamare kubatereramo bavuga ati muzane intebe twigire hano mu muriro kugira ngo tukomeze twote, ariko tureba n'ukuntu bashya neza. Ngo bashizaho ati sawa muzane intebe hano. Abami bamazunguruka bati sawa bagiye gusha, bati sente barashe batoya, ariko nta kiyo muriro se urabafata tu. Abantu umuriro ntuwafata abantu. Ngo bitegereza babona mu wundi batatereyemo. Se ko babaye bane bati kandi uwakane arasa n'umwana. Namenye ko umuriro bazacanira abana b'Imana, Imana izi udutangamo. Bwana sefiwe. Umuriro wose bacanira abana b'Imana mbere yuko abana b'Imana bahushamo, Imana iba yawutanzemo. Ngo barangiza baravuga ati bakuremo buzanze n'ubundi umuriro ntufashe. Bakuramo ikintu kinejeje. Yesu ntibamukuyemo kuko sibo bamushizemo. Kubera iki Yesu atamukuyemo? Nukugira ngo imiriro bazocana nyuma ya Meshake na Abedenego bazocanira ntagaho, uzosanga Yesu akirimo kugira ngo umuriro uzogume wake, ariko si kuyasara cyarimo. Kandi ngababwiza amakuru ukuri kwa Bibiliya. Ntaho Bibiliya Yesu uvuga ngo yarawuzimije, wakomeje waka ariko bumara imbaraga. Ibibazo bizabiza Yesu akabyicaramo akabimara imbaraga. Abantu bagatekereza ko tugiye gufata ati azofageke, bati ni muri no misi mike bitewe n'ikibazo tuzafite tarenza none. Bugasha bukongera bugaca nejo bugaca ariko buzoca yewe.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ntigeze ava mu muriro, aracawurimwo mu bibazo byacu. Yesu tumusangamamo. Muzahirwa niba batuka bakabakubita bakabafunga bababesha babampora, muzogera mafye umuntu uri bamubeshera bamuhora Yesu azatebeze neza, asoneshe costume nziza, azobagiza amahirwe, azobagiza amahirwe, azobagiza amahirwe. Uvuge ngo amen. Nibera gambira umutima we asiye nishiki cyari cyose kigami. Usko Daniel bamuzaniye ibyo kurya biterekeshejwe ngo akanga kubirya, kandi ahantu yangiye kurira byo kurya internet zari zihari, ariko communication mu mwuka intare zamenye ko yanze kurya, ziravuga ngo kubera ko wanze kurya natwe ntitukurya. Iyo wanze kurya ibishaka kurya nabyo bizabikwanga. Iyo wazize ibyaha indwara nazo zazikuzira. Ati woko wazize wewe ntitakuze twe tuzishwa cyatu mutoya natwe cyangwa tutarya. Tugirira Imana gusa yewe sama halo Tomi Imana yo mwishu isera y'igikundi umwami Nebukadineza rotizozi Babuloni Uwiteka Imana izishurira Vuga ngo amen. Someka papa twasoshe Tama
Bwana sifiwe. Sema ha! Bwana sifiwe. Sasa nari mfashwe ariko ntarangije. Mvuge ngo amen. Bwana sifiwe sana. Sasa naniza ngo tubanze usirimbe bukeyo. Tubone kweza umwagarikiza umwanya. Gusa twasomye havuze ngo icambere ngo Yesu yaramwicaje ngo aramutuza, aramwigisha, arahoha, amera neza. Cyakabiri ngo yamuhaye ubwenge. Ngo bose baragose ngo asanga ngo afite ubwenge. Umuntu warugwaye gutya ni utagize ubwenge. Icyagatatu ngo yahise yinginga Yesu ngo bajane ku mustari. Umuntu Yesu yagezeho icambere azaja mwivuga butumwa. Dorigiye kiragiye ni muntarurizo ntama ntango mugira bwanyu ene data bose uzikintu Yesu wese amubwira ati banza witonde wewe banza kubwiriza iwanyu abanza amenya ko wakize nyuma uzobone kuza ubutumwa butangirira mwasho bibiri utarasomera madamu n'uyusomera madamu wanje tazoyumva kuko inzira yumvisha madamu ni umugore wawe. None sasa babantu bashitse banje b'ikigali ngwino papa kwizera ari ko abayerevera pastor turamwegereje revera cyane Alex ngwino nawe uri umushitiga nawe maze imisi tarahanga tuzamura amaboko ye Imana iguheza ubwenge mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Piro ngwino. Sasa yes. Mseve command gisirimba. Okay.